Indaba enkulu media iseyiphinde yahlangana futhi ngibonga kakhulu angazi ukuthi ngingabonga kangakanani igift engakupha yona yesicephu ungithakethele kakhulu ngithola ama-customer amaningi kodwa manje into engiyithandayo ngendaba enkulu seyihlala ama-customer asehlala esitephini esihle kakhulu kunalesana engangipha sona. Uyayithanda leyo nto? Ngiyithanda. Yabona manje indaba enkulu sengithanda ukuthi ihlale esitephini esikanje. Nami ngiyojabula ngaphakathi. Kushuthi-ke ama-order kumele angene kumele asuke la eNdabhawa. Asuke la eNdabhawa. Uyabona nje manje indaba enkulu ayungisize kakhulu and ngiyatholakala uMashamasi lo waseDumbe. Ngiyatholakala inamba lami engitholakala ngayo ithi 073 176 0739.